A Igreja Católica e o mundo Tomac, inclui Timor-Leste, celebra Lorong Santo Siranian, no Abang se celebra Mos Lorong Matibiang. A totene clen liu com a importância o Silorong Botruane, horas nidadão marca a presença e estudo gemen, Padre Juvito do Rego. Calandia Camo, e seja bem-vindo ao estudo gemen. Calandia. Dia kamu, hanesa itu tatene kata com Lorong Serani Católica mundo Tomac a celebra Lorong Santo Siranian e significação ba celebração Lorong de Oin no Mos Lorong de Abang ba Serani Católica Sira especial ba Serani Católica Timor-Leste saída. Lorong dia importante teve ba ita celebra de kata na ita celebra ita ni futuro, tá? Lorong celebração ida nabe fo esperança ba Serani kata kahalok dia Moris Diak, Moris Santo ne vocação ida Serani Siranian. E vocação ida ne laos den ora sida bah tam hela lehendet. Mas be hahuker je rai. Ita celebra Santo Santa Sirne katak Sirane be uluk Moris hanesan ho ita ne. Mas be sira rona maromak ne futar lia fuan ne transforma sirane vida, lia fuan ne halo sira sai Diak, laran Diak, halok Diak, kolia lia Diak, sira Moris Diak, e sira lore sirane vida ida herai ne. Ba horas nene ita glorifica sira, ita celebra sira. Mas be hotu nene celebra ne katak ita celebra ninia nene iha ninia centro nene iha Jesus Cristo. Ninia terus mate no morisias ida nema fo sentido ba Serani sira nia vida. Diek, o significação ne be mak o Senhor Padre Colia, o insao ita no dar Serani Católica atu bela implementa ida ne ita vida moris do lorong nian. E por isso, kataka vocação ba santidade nene vocação hotu ninian. Laos especial det, neka hotu maroma convida atu sai santo. Agora, hakarak atu halao santidade nene iha vida articula santidade ne katak ita ni hahalo kita ni liefuan lor ninian bele mak glori ita ba santidade. La lehan nene ita dehan katak laos fatin ida nebe hane se doutrina ita dehan katak fatin nebe ursida tu ba lai la lehan nene fatin ida nebe halo ho halok constrói ni agora nebe constrói tiene loron ida quando mate ita tem katak la lehan halo teona então santidade nene lao hamutu ko ita iha morisida ne santidade laos buat nebe abstrato buat nebe dehan katak orasida mag ita tem que sai santo lai ita hasuro na maromak mate atu mayo na mag ita dian preocupa sai santo lai loron halau ia moris ida nene kolia lia dia kahalok dia moris dia ida ne lori ita ba santidade e santidade ita celebra ne liliu celebra ia eucaristia. Dia compadre, allora no fulong novembro a tuir Senhor Padre ni ponto de vista com a significação importante liu ba Serani Católica e a celebração importante do ane pensa. Ita dehan igreja ointolo, nega? Igreja ointolo, igreja ida bolo peregrina, mak ita sira nebe selau hela raine. Igreja triunfante, mak igreja ida nebe ohin, ita celebra dia unene. Igreja ida seluk, igreja purgante, kata clamar sira hotu nebe mate, kata hotu ne halok dia. Mas vemos iha halok iha buat sira nebe. Então atu molok atu bai hela lehan igreja nini doutrina hanorin dehan kata ita liu hosi ahi purgatori ninian. Então loron dia 2 nene loron ida nebe ita celebra clamar sira hotu nebe mate sarani morisi herai ida ne hamutu kuita mas be sira sidau tama hela lehan. Então sira se iha fatin de purgatori ne atu purifica sira ne an. Então iha purificação ida nene sira precisa ita nini oração. Então loron ida aba ne igreja dedica tomak det ba sarane sira clamar sira nebe iha purgatori ne ahi ne duni iha loro ni nene lavele dalla Roma nene nega iha Timor transtorna tiha bua direne saite hanesa fali loron magico ida ka ita tu ba husu SDSB fali matebian sira ita tu halo nene ibarak liu halo botida programa ida be se bikan matebian hansa matebian Tuhan la hawanoin Eucaristia, celebra Eucaristia, também igreja foi licença, autorização para amlu ligida, atu celebra missa tolo e loro nidane. Então amlu ligida celebra, né? Srani hotu bele bohola participa e missa tolo né? Atu dehan kata e Eucaristia né? Ita hasai bamaromak, dehan itane oração, itane sacrifício sira né? Atu sira bele hetan perdão, hetan misericórdia maromak ninian, atu ne sira bele tama hela lehan. Nebe ita lalika nega halo desvia falida ne husi ita ne fiar naba mate ne ita dalla Roma ita ne convicção ne ita bareza ba mate la mate ita la bareza ida
ita reza ba maromak atu husu maromak ni nia bênção, maromak ni graça, maromak ni perdão, maromak ni laran luak nene ba emak nebe mate tiha ona nene atu maromak harai kerahun dia kira ne lori nia ba moris rohan laik. Ida neret ma kita halo dia 2 de novembro tinan igreja foi oportunidade atu serani sira hotu ba reza. E nega agora ia fatim barak serane sira hanesan sedau compreende botire ne isira hano ne kata kia loro ni ne e mate clamar ne ita bele sosania tamala lehan laida loro ni ne los loro ne be e matu bahusu misa ho intenção tau envelope o sambele barak ton be la sosa la lehan ne ita ba de tika ihana ba ne loro ni ne loro dia 2 ne loro ni ne be e mohoto tu ba atu reza e igreja tomak mundo tomak ne reza ba mate bian sira kata clamar sira ba iha la lehana ba nene sira bele harohan dait fele mai ita ne makita ni intenção nebe igreja tolu nene iha relação íntima ida com Jesus Cristo ni vida nebe ita sira nebe sei lau herai loro ni ita hakara katu ba hela lehan ita sira nebe mate nene ita dehan katak vamos ita balal ba diretamente bala lehan nebe ita ba selihu sahis purgatorio ni atu purifica ita ni halo ita ni lefuan sira nebe durante ita moris la tuir maromak ni hakarak nene atu ita kadu to tempo nebe maromak hakarak hasai ita husi purgatorio ni bala lehan nene ita ba hena ba nene ita ba purificado nebe ita bele sai santo santa hamuto ko maromak ne laihatan noda ida ta noda buat sira kikuan foer sira nebe ita halo nene tuir igreja ini hanuri ne kata ita purifica hotu iha ahi purgatorio tamane mak dia 2 ne iha atu ne ita bele reza basrane sira ne clamar nebe iha purgatorio ne ahi ne atu purifica sira ne an maromak purifica sira hodolori sira balale dia conheceu o padre ni hare sarani católica sira ni prática e loron finado hanesang sira batawai funangarate e lori mosa hang kabuat selo ko di tawirate leteng e ho intenção idane atu oferece ba matibiang o padre ni hare kono bedene dia ida nene ita deh ne superstição ona nega ida nene mate biane lahatan lahantan ona buat material sira nebe ita han ita consome ita para hutu rai kuak de tona la levatan agora serani ne precisa de mak oração de la precisa tam buat seluk nene ita hakara atu fo segurança ita ne an nega ne ita serani sira mak ita la fiera ne maroma nebe ita mos fiera ita ne an rasik nebe hakara segurança ita an então ita tengi bade mate bian serna atu protege ita laida ida protege ne maromak de no protege nene ita deh ne desvio ida ona nega desvio ida ona serani sira ne vida nene kata fier nene laos ba ona he maromak mai be fier ona mos buat selu kata fier mos mate clamar ida lavara kau conceito ida kata timor tauk mate clamar li maromak tauk mate clamar li maromak tambah sa sira dalam rumah sira bali laba igreja laba sira mas quando mate bian mai fosa la mehi sira ba kare suma kreda ba husu misa buat tam mate bian maglor sira nebe ita de hang kata isha nene ita kahor buat barak neka ita ne fier nene seda mos i buat sira hanes nene mahalo loro ni ita pa purgatorio niki ita ba he purgatorio ahina tu purifica ita ne tamba ita ne fier ba maromak ne la losida então amu ide ne sarani uside ne be ida nene ida de hang kata ita kahor ona neka kultura tradição ita ne abosira fohan mate bian nene tamba sira lahat lahi misa sira nunca hatene eucaristia sira nunca ba celebra Eucaristia. Ita iha ona Eucaristia atu celebra nebe. Ita ba celebra Eucaristia ne katak ida nene buat nebe clamar ida precisa oração ida nene oração dia kliu mak Eucaristia ne atu clamar ida precisa hode betulunia balalehan ne mak Eucaristia ne lo hahanser ne ita dehan ita ba sintina ramata ona hahane mate bene au insa espírito com matéria né nunca bele kahor malu ita nini intenção de ida nene fo segurança vai italio nebe nene ita kahorona fiar ho cultura sim e kata nene lado ita tem que purificar buat ida ne então prática ida nela los prática nela los sim je kamu o insa igreja católica ni hare kona bai mabalo si fatin seluk mebe batau falai funang e cemitério seluk lausane sang fatin nebe maka ni mati biang koiba ho intenção ni reza ba mati benda ne. Sim, ita manemak igreja hari hela cruz bot iha fatin iha cemitério hototoni iha cruz bot ida nene katak iha cruz ida nene hun ita bel batau hene ba intenção ba ita nene maluk sira nebe por exemplo e raidok de mais ita la bele ba o mate la conti funu nene laran ita la hasoro malu sira mas be ita ni intenção ita hakara glori ba nene ita lo rai funa nene mas be ida nene ita ni sentimento det ida be importante liu nene misa
Eukaristia tolu iha loron ida matibian ini amba itane maluk matibian sena ita lori iha intensão ita lori ita bela hakere kita nenia matibian sena naran iha itane ita bai iha Eukaristia momento ofertório ita bela le itane naran sera nene ita oferece ba hamutu ko ofertório ida nebe hasaya tu nak fila wa Jesus na futarisi no ran ida nele mais importante leo. Dek amo ikos liu amo a fonetic mensagem de basarani católica sira nebe makaban sa ituir misa balorong abangnya. Dek, maluk doben sira, ita ema católico, ita srani, ita fier Jesus Cristo. Jesus Cristo ni terus mate no moris yaset maksai hanesan penyor. Salvação niniam ba ita, no ba ita na maluk sana ba mate tona. Nede ne husu ba imi hototo aban, bele ba participa iha misa tolu nebe celebra iha igreja hotu no iha cemitério hotu atu ne ita bele tulun ita ne maluk mate bian sira ba hela lehan atu sira bele reza ma ita ba ita ne rain ba ita ne nayulun sira ba ita ne paz no felicidade iha raida ne loro nida ita bele ba hamutu ko sira iha la lehan. Diek muito obrigado ba no tempo ne bema marca na presença Estúdio Gemen. Diek Marcos Pedro Cida ne ma caminha entrevista ao Padre Juvito de Rego e tu continua a informação selo.